ichen now gam sunga hin numei alam lo wa sumle pai hall ata sa phal do sumle pai hall sum adei wal be se na pathin asim pi athing ata sa chu subua man lo po so jeng nunga mel hoi ta jong kusung mi hobung mi ta san ta nei ni agu a zon na hin khumanga ata sa phal do jeng numei pasal hoi lo ta hi jong le sum adei ji a pasal pa kom ata sa zo do jeng mi aw men he sum adei wal phat le sum adei wala sum angai sang wal phat ata sa phal do jeng mi tampi aw men he ka kum ma le ji chung chonang chu sumle pai hol na gun se dinga hitia ai ata sa phal la kijo na kijo a hitia he numei kijo jong mi tampi aw men he pasal ho jong chut da di lo he ge pasal ho tampi ga mai tai na a hin lang pia chu numei zo he atam zo hi in chuting tal isei diu hi numei chung thu a hi ji a hen pasal sang numei lang zo ha focus ho hin to ni kho hen iga se nom chu pi ham tele numei kijo ho jong hi huhhinga diu hinam ti hi ai numei kijo ho hi iti hunung hin kho a chan diu ipi aum dem Christian hin kho to achinung la ipi aum dem ti ho ta bang hing do na tampi aum jin hi hi chi thu hi tu ni khon e ka ta lang no vin ikholim no min hi egam sung vin tunin wang isei no mo chu numei kijo atamin hi hi chi a chami tampin imunom ta po vena ai le numei kijo ho hi imu da wale kun iti tal asim phat dingam itil honum lo wale kun iti tal til holding ham na numei kijo ho imu sit dano ai lo le numei kijo ho vet neu na dan pa hi po na pa idi lo pao hi chi pa hi tuni kha ita lang no mai hi chi tok na chun igam sungwa hitabang numeya chon dan hoilo phalo kitu ta a hin khumang lo mi tampi omin mi tampi imu davin hi chi khu di theding hinam mi tampi i theding chi khu di theding hinam mi tampi in ki thu pi nom na I bol nom pa hi chu di theding hinam mi tampi in hi chi phat ve ve dinga achon si na chu mo vet jing asung thu I thu hol lova ain ho to simang hol lova ipijna iti ham iti hum ham chang hol do lova mo vet si jing mi tampi acumen amo mga iho contact iho society hitite ehivin mi khatchun sin na him bol kha tinga le abul chi ipitiang ki pana hol na lo ama wang mi ching khat alwa adi ta chu mi khat judon khat chu imu ala hen bet sa na ipi ajudon chu mo pho pai jing hello mi ching khat nen a bolding chu epiji na zu a hen don panam ipiti hin kho himan ham ipiti hi tiong ki pan ham ala numei ki zo khat chu asya hin kho himang khat ipi na hi ti hu ma atila iti hin kho na manga hobung sunga iti anake vai pa anake mangcha hiti hum thei ham tio khol ngai mi khat chu mit mo je na achung thu khola mo ve pai jing mo muda pai jing kiti ho hi hoi be se lo hi hoi be se lo hi sim phat thei mi yong tampi ji in ei hon imuda ji win aga sim phat ta povin hin kho achan lo ji beni chuting ta jong le pan pi na ngai cha tan mi tampi ji in mi tampi in donasya nei lo win mi tampi in ain kho achan lo ji ni numei tampi akizu ho huhhinga ding le loading ke di chung changa hin nang khut na yong kinga mai ka so pete ho achon sit lai ta naga hu do a pathin thun na hilale reverend pastor hojing in jong hi cho hi ibol num be se apoven iga bol wa hu do wale hi chi chon si na chu pathin angai dam le asu cha hi jingai pathin ngai dam lal anei lo he ka so pete ho achon si chu mi tampin thet bol nang sit pian lang mi tampi in I ma cha in muta hi jong le ama ni khating si nai ne ale pathina dinga san the mi ai Samaria numei nu chu ai level azon pe na ki man numei nu chu mi tampin a thet bol hin pathina dinga wang san the dol hi ai izi inem a hin ho hon ki si na nei ho nei pathin akisi te angai do na ahinga chi te chu angai dam lal lo hi ti isei do no mi hi chu to kilana chan thu sim khana numei khat
Christian hon don be sa yong tulaya inei lovo ala uwa na tongjong thang phung ta tong lo mun khat a hi Numei kijoh hola ki pa na thu pa sei phung hi ai iti sei pi ding i het lo khat jong hin tin hin la avetda di lo tam pam hevet dan di lo tam pi inei ji uzong hi mai thein te ela jisu ki dong le lu bunga chang som thum le ni la ya hi e sei pi dio ka ta san aman mi chon pho ko wa hung ka hi poi alung hei na ding wa mi chon si ho ko wa hung zo ka hi bowi atin hi chuti le jisu dei bolding hi aha chon sit di sat hola zo a hi ti imu chit o hi na heji thusim khana Hamilton Canada gama Dr. P.W. Philpot kite pa hi jingka khwa masang 3 am velin her kha lo mi khanen Numei kijoh ho umna ina dia neilhon pi theiding ham thi ko Numei kijoh khanen na ho pi no me atin hele Philpot in jong azuin Numei nu chu amin Mary akitin naung te ding kata sane nei tau pi thei ding ham ka thi ding a hi ka ge tai atin hi Mary in Bible a thusim ama hin khota ki to khat a sei pi dia tawen pastor pa in lukbung som le gup chang khana kona chang sagia kel ngoi zakhat neya khat wa mang gol pa thusim a sei pi in kel ngoi ching pan khat hol na a hin na aphal do dan a sei pi in chule kel ngoi khat wa mang chu a hin muda in hing ho ko wa nei ke pa pi win ka kel ngoi mang sa kamutai atilai asim pi in taw na man pi na hi Philpot le apuya hung pa Mary lukna china dilsa ataw diuchen avela aloi Numei kijoh dang hojong dilsu mit longi ataw vin akisim pawe ti ki mudo thei zo Philpot in chutabang Numei ngen to taw khom chu kidang akidang le atine hejon Mary mai su ahong thlai serin akidang wale kel ngoi ching phapan ei mutai happy ten oma eki pome atin hi khuwa la Philpot ina ahong kile nungin Mary chu anathitani nilha lamin ala wa Numei khat hongin pu Mary chu ki pa ten athi e aman akidang wale kel ngoi ching pan ei mutai happy ten oma eki pome tin avel asin athi atinai akum kitchen Dr. Philpot ko pi chom khana athu sei chain Numei khanen chibai ahong bo en pu nei het na lai hinam Mary thi thu hung sei nu chu ke ka hi chu jing ka taw na iman chayu chun kel ngoi chingpan Mary aleng ko wa akiputan aleng ko lang khana ke yong e na kiput a hetai ati cha bathin thang vai na melang na so pite tuni khon jesun ka sei pi nai ve hitabang hin lung hei ngai cha lo midi som ko le ko chunga sangin mi chon se khat dung hei ji in wana ke pa thanu ding a hi ati cha pathen lo bin a chang hen la Numei kijoh sita hin khomang nupi jong mi tampi ajipan achi san nunga mi tampi kisa chawai mi tampi om ji ni ai lo wala hechi sim phat ngai cha tun tuna ho pi ding kitil khora ding ngai cha tun tong mi tampi om ji pastor reverend mi tampin jong ahoi la pathin thu ise yuvin I don ji povin dona sen jong hitabang anei ji povin hitabang hola hi pathin thu iga sei diu hi tuni khon atha ben ki gel ohite amo na huhhinga ngai cha tan anom ji ve na chon sit khawe mit ve na chon si mel aput wangwin mo da jing po te na hiji thusi ma chon pastor pa Philpot nin Numei kijoh nu taw na gaman pi achon Numei nu long thilung mon anein ama selo avel dunga ho no kisim thana nei wini ji chu ya phat na he chi da hen Numei hoding a hen chanlin ta omini thupi ta omini tin tuni kha iga ta long hen tin mo mu da jinga khat mo mu si jing ding tin hai lo hi aung ki si wa chuting ta Numei kijoh hin khomang aphalo lama hin khomang hon jong ya dio chu igisi wale pathinin ei san pi dio ama mi pin namu da jong le pathinin nakisi ale nangai dam dinga hi leisit sanga chunglam thu jo na thu pi sa dinga hi nangin jong atha ben decision hin lan lang hin ko tha hin mang lo lai mi tampi hola tuni khon isei do no mu chu na hin kho hin khial tan pathin angai zo se phathei na bo taw han